Haka khandai tarik no pra kaseng samla shnong mountain SSSM Southwest Khasi Hills District kalapun kutno ya kajing rakhe jong kajing dap arpusan snem jong kajing at lenti man ai jing shakri shakipat ba kanika than haka jing alang kabla long hapo senrang maurin haka bara sakhi dau MP Lok Sabha ma Vincent H Pala kumukongsan pada senran lang dau uba Karnes Soshang MDC mau kerwat constituency uba kan pham vi kharlingdo uba loving well lingdo menteri shnong mountain kinong kitkam juga seng sama shnong mountain lambat kiwei kiri rang ba bat kilong kemi hagani ka jinga lang lasa mi ki khusnam shiki bala job haki jinga le kai ba pher kan thop ya ka football kawang mau point volleyball marathon jingi korom tit debate bat kiwei re ki jinga le kai no kondong Lapan ko puram mi kinong kam juga seng sama shnong mountain bat kum juru ya kinong le kai ki bala wan bare benta na kiwei bat kishnong Lai ni fel ka kamram jongi betin por khakha kamne nang ba fel ni kinong nikmat ki pollution mereka society barok koi ka fel lada ni yai lai na ki kam ki bale bale lada ka society ka fel ki pollution ki fel lada ki pollution ki fel kanyam korkom ka fel la ka fel kanyam korkom riki ko dustur patunda ter ka fel lada success national na tao na ying na sem lada ni success hakikam balang success hakikam politik success hakikam shlong kam tao le chai tu ni kalong ka ba success kata daw ka don ki jinge dai ka ba kraw ha na do na ying na sem ha do ha shlong ha tao ha do hakikam hima sima bat kunta ter na sotunat ngai bala dingi borok kislong kilong kum kislong mountain kaba kisamla kitri hok kisamla kitri sitom kikorkhat ya kislong kikorkhat ya galoi kakno kane ke jai dudri tungi kakno kane ke society jongi kanglong ke society kaba yo ijnai ke society ke imha bala tu ko por ke society kaba don galoi na kunta kisamla bakna kunta kikun kikti jongi kane ke basotunat kaba nai kejing isim bentai di babon mah haki sports haki jingruai hakasha hakatem bak tata kani kapne pensa ya kariki berustur jong kani kesong bak jong kaje berdua jongi nah itu nak people story gini ai kejiro ya kisamlang la tres tomban pelong kani kasi ke bajok ai kejiro kisamlang ladap atusan senam Bak kini kejing ki ke closing jong pia kini kesini kanglong kabajok yaki bak itu barok ki belati le kilong ke record hak history jong kejing im jengi wei jong kisamla ki besi menta bak hagwei kesini itu kisamla ki besat hangne ki barwai hangne kilong mo kini song kemunginam ne kilong kilak melong kisamla kilong nikmat jong kesong lengai jong kalawei jong kajai tinggi jengi Dapat isamla sampai simta, kilo program bagaslong organize. Ma babale ba anda bisi menta kidon ke confidence. Anda bisi menta kidon ke jingsau jalade ba ngaro ngade treslong ngadon kohok kadon kata kajing belonging sebagai jingsau try kadon habang isi menta. Dan secisen ngai kajingero kinong penyai ba kaptam yaki president secretary jong seng samla Bat kumju re kinong penyai dong kani kisnong. Ade baro gitu gimatan snong gibewan ban isim bentang ne. Uglay don rekap rapi agani kajing closing ceremony na ngandon rekap rapi na kuno gibentang. Ba karena sedi perlok batri sitom kinong penyai hangni dong kani kisang sola gobon gide ki perlok jongahi batri sitom. Pero mata kita kiskim si ong kani katai kamsong na kasong hati mo. Kasong hati ke ba pikwa ke priority ya kene di area kloy bangarap namta ke jingha jong ke digeslong ba jong ke kamli ke bajan lawan geleng ki slong ke jinglong MP ba haswa balong MP ngalong kubu officer latri sa West Hills latri sa Giant Hills ba kunta tata ndai barabor hi banyo ke slong kabaya teli banyo ke slong Kabayat baik yai nanti sekmat kadai nilong tikum ke kali ke engine hi te kidai ki samla teng ni ki pollution nilong gear was sencha kiliang man ka samsnan
engine hi dalam gono engine hi dalam ka berjing ha ke jingnet engine hi dalam ka lawai kide ki samla kanai ki jingero ye ki nong seng jong ke ne ka seng nomor lamba jong ke ne ka seng ko sio mentan ke jing pun ka ba singi sing le bakla mano syatir hagi ekspeed mamba adok waktu nang bakla lapang rehne tiket ko umma Lapat dia siapa gajing pensitam kaba kum kita hamne wa, dari kabaong kaba satu nat ro kawe pada gajing seneng iki. Ngapen pau gajing ro ya ki, nong nikmat nong connection nong hak tu kapor tiga gidon ke vision, gajing yo jengai. Na punta kene kasain kawe ni kisong ki pahetam hak kene ki area. Ngapen pau gajing ro ki samla, kiba ya tray lang, ya kit lang, ya ba lang, ya gajing jong keslong katao. Dekarpa di samla, nasoso haki arpo san snem ki balalik, kijing ki babon, kijing jenjar ki babon, ki challenge ki babon. Henry experience bingyo haki arpo san snem bro, gila ki babha, ginra no ceki arpo san ki berangwan.